So Emma Obibia akwaba ede eba too much GHSO muniaba epesikapa ena motimini munim se media kra ede bi eba nene de ensem aba beto apno so echen eye ekure mo amonim eye sofo panyi a woda eye International Gospel Church ano eye Bishop Daniel Obinim wono de dane da wode nsem ebebetu edwaje se emagana fo edwen eho emienu se ye papa yi and some kayamu or kapwa saying, nyame ben and a walk and one asem, and I yamia you know that the ya and I am a fufrobi as they say waba, because I know maybe one my yan will come, a bit more gem one more antias and then the sodium was so I can who be in a dainty and a wakan was they say, and then some more the to a jar, yes, say. Oh, what a spiritual warehouse, such as say, Nipa spare pass dear, and a boo say chow, and you open the petty, Nipa. Ni penny, ni pansa, and yet say, baby, who kidney, who live, wakumo, or dang, and I just say, a home attach, I just say, what person and coupon NCC, Mama would be with Pium, I will know. Now, sorry, if you are the warehouse, or a be anyone who wants me and far and share a year and emu and far and my war. Now, yeah, papa, Eddie, and some L to a Johnny say, and ordinance some no L to a Jawo Chimu as say. If your kidney is damaged or liver is no more working, any part of your human body which has issue, I also have a solution for you. Once I see your sickness, I will go into my spiritual warehouse and get you a cure. I will take the damaged part away and I will fix a brand new part for you. I will make everything new in your body because my warehouse in the spiritual realm is full of human parts. I will just go there, look at what is missing, and I will just make it brand new for you. Wait, any Papa Bishop Daniel Obinim, Nensama wa day atu dwa e won live TV so man na chese wo kan Nensama de adoma na se nyoma Yakopon de adom no e wo honhom efem a wo twemu sem adoma chede Yakopon de adom no na ebiemu no wo no de yade bia do ba bepiemu e wo na so no enam se Yakopon de adoma chede adom no a wo human parts e wo ne warehouse on them. Every party biara we ni pedua no ho na makwa biara atochi me bia no wono obenya bi e wo ne warehouse on na watimi e de adi dwuma e de ama emfa ho ne se wo yare no present and I say I just say etwemu like what mu ache enna mo say Yakopon de sa adoma chede na adom no na na spiritual warehouse on no bibia e wo ho nko ade obetimi affect bibia e de ayeden amawo na abusuafo Yakopon nim say Yakopon de wo tumi wo bibia say wotimi den ehwe bibia de ema nipa na ne se nipa no ho na makwa akwa atwe anase bibi atochima wo ho wono wo mu se wono wotimi ye bibia doctor fo be ye do mu be ye bia na so se ne nsa ennimu a enya de se ebeye na wo hwe ensem a ye papa Bishop Daniel Obinim kan ya na kwa ye na kakra say wo mu de se Yakopon timi bibia ye because on ebo nipa te se ka ho atochima anase ho aye bibi den a wo de ko fitani ho mechanic ni ho se mesrem me kai ni engine abo me kai me navigator no mi hunu so me kai chese ho anoma bia ye den atochima chese me spaki ne ebu ni pani chese enso mu de gu mu anawe mi engine mi hu so a omu wo ekwan a wo mo befa so omu besiesie wo mo wo akade no wo mo wo nyoma no wo ho no mu a wo mo ensusu edi omu ejuma na eba no asofo mu a eno na ye na ye a chese ye dwe hu a ye nte asiem asofo mu nsusu no wo mo wo warehouse wo mo wo biaye a nipa body parts egu ho no chese ti se de wo kokopie mu ayare sabia na wo short blood aye ko blood bank hwe so moja ye bi anase sei ni ape hu moja de abraw na wo so watimi anya nkwa no asofo so mu wo sa tumi no mu wo sa warehouse ana mu wo biaya nipa body parts spare parts
parts egu wonu a monso so no nipa honam na akwa atwe no wutimi bowra eye ehonum ekokokofa na ensem we bebeto edwa no abusuafo na chese ekokoko ye mienu a wodwe ho a wonte ase se eye betimi aba se de Nyankopon etimi repair eye enoma obi wo honum a wontimi nwo so Nyankopon timi ma na wo obi wo honum obetimi aya abortion na true accident obetimi alusu eye na wodie nanso so nyame betimi de nsa kana ama no awodie foforo ama wono so etimi awo enti eye Bishop Dan Obinim ne nsam a working ekwakwa yese Ghana fo njindi se eyampa se de work no nukura bi ewo mu anaze bi no mo ka ne se eye ya papa se wo hu se ni din akwa da enti wo pe kwan a wo be fa so asan aba abontin be mu se Bishop Dan Obinim de wo no entokwa de anaze se eba no femu pa de wo no de wadi ne mre pa ye ka asofo a wo mo edi wo mo mre ewo eye trends mu a eye papa Bishop Dan Obinim wo ka ehu bia won toto ne ho ase kra ewo ni dwumadie ehu enti ni nsem a wo kan media up till now me hunu ni ti ehunu ne kwon se ye ngi ni ntum se eye no kore se asofo ewo eye spiritual warehouse a nipa body part egu honum de me nti bi da me yi se eye Bishop Dan Obinim wo de atu ejei enti wo so ye sofo wo ye eye wo bia wo so wani apie wo nyame asemu na wo susu se sa warehouse asofo ebi ewo bia ene mpache wo ma yaso yaso enti ni ehunu hawa enyomesi ko because we dey kan ya yete eye eho ensem wo hwe eye Bishop Dan Obinim ne nsem yi a wo kan ene ne nyoma wo de aba betu edwa eye because of hype and na say asem no eye no krotrodo e na work because nyame ese wodi tumi ahye yensa se ye nchechire ye bechechire ye sane a ebe sane ye tese ye pese de ye beka ebebom no enu nti no na odi se oka anase tumi no e wo ho se asofo etimi enya eye ta body part nipa ehuna mekwa atwe anase bibi eto chema wo nipa ho wo mutimi esa ana wo bia end out no de na so adwenche de eni ba kofo etim tu so betimi de wo de aba e wo too much age comment section like your videos na share follow your IG page and your Twitter handle so atuma GH_ meeting at the APS kapadasene yebesane shamakram too much GH me did akose Japan e brebi am bese me TV me hwe too much GH omo de mufo hey omo sports and entertainment hey omo de mufo mo koso show mo no ni ba gide bia me da ma say love you too much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much GH. Me dey Isaiah Kodwampo, obetun afem the great tempo mbrembren. Wonu me kan woni hwe too much GH. Too much GH. Mu ye too much. Na me so me ye am fire.